The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Managing Director Jongka Jets 24/7 Ubapins Kemlang W Yuria Ulayo Ekashiti nag Regional Transport Authority Bode Benlet Bendamno iki Arpotli Permit Jongki Arshaka Ban Kamai Namarbau Klem Ben Thamai Satya Yaka Aggregator License Jongu Keblakut Nadukash Podre Uyayong Arajar Apun Riu But Hagan Gajing Thok Laong Bola Pen Ken Yaka Rule 3.1 But ke Rule 3F Jongga Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules Arajar Arpo. Hadim layo yaganike jingtho upapens kamlang ulalit banyak kendo ya UDTO banyak keren halokan ikamat. Henry ulong bahag keren UDTO ulong penban balada sngohun ula banlet cayeng kashiri. Upapens kam ulapen pau ke sngo diaw bagi wepat ke bakamai klam license ru kum ke rapido amdan pen wet yaki kat bai ke badan pat yak license la pendek lai phojat bat ke dia penduk mensim ke bedang sedang ban sengkam sengjam. Jungan wan kenduk jengi mentara sini kedai hak bide ni ka shiti ba la ai la trip July 2026 hak bide bar ki ong ba di ban serenda yaki bike taxi permit but hak ni ka letter ru timbangan chu kuliah malama with reference to the subject side above. I am to inform that the aggregator kani ka license jongi kabab pin susi ingi kalong ba hangni la tho this is clear violations of rules 3.1 and 3F2 of Meghalaya taxi aggregator rules. Beside the expiry of the license, you have opted to obtain a license from the office of the state transport authority. Te hakbidi ba kani kalong ba nakalyang junki ki ong ba ngi violate sa kani ka rules yang kani ka rules kabade 3.1A kani kati batho no person or firm or company shall act as a taxi aggregator within the states of Meghalaya unless such an individual or firm or company has obtained an agent license from the licensing authority. As per the licensing authority, the definition sendiri kalong ba licensing authority means the regional transport authority or the state transport authority government of Meghalaya. Ti menya ngala pentip yo lesi tip ne ngam tip yo I nakadaw yung amtem tang ba ngala pen I bang dan kani ka license masa share repeat kani ka license jungi kadi ba issue naka state transport authority te katum ka tu section kalong ba ni ban obtain ya ka license either from the licensing authority te ka licensing authority as per the definition kadi ka regional transport authority kabdi jong ka district ne ka state transport authority kani siya mandating station spoken te hakbidi ba kani ngi layo ka license jungi kan kon niyo haka santrek benai ba arja apun riu mentau sinem bat kan kon haka sautrek benai ba arjar pokandai te haka nu karukom iong bangi violate ya ka rules 3A te hakbidi ba kani ngi supla ngi akran hi hakbidi ba kani ru ngadong ong itu officer I DTO ba hakanu ka benta bangi violate kani bangi dan ka license te hakanu benta bat ka weru iong ba ngi deban surrender no iki license te ka phala ba na permit ban you yaki permit te la da fipet ang ni yaki permits dai you one bed name of the permit holders you one be akateng individual te yaka permit ka belong individual kumno pipa yang I bangin surrender te kat kum ka an la fipet ka motor vehicle act na ka even ha Meghalaya taxi aggregator rules su kamdan hira kata bangila ban surrender yaka permit jongki individual te habai dei ba kaniru ngatrai nakaliang jong iru yo imsuthu ba ya ka anya amtep nakano ka daw te yangi pendik be nakaport te kani ngaso ban kerpat ya ka department te ba ki ban pet ba kum kini ki officer ki ba kani it's clearly hani ka dei ba kim suthu ya ka ba ki
ki shong ma ya ka post ba ki ban page te ha ka jung namar kan ni long in writing nganum keren re kan no bom long in writing te kat ke you kam dei ngam alert chung nganum mang ba ka ka charge namar ba la to this is a clear violations of rules you te ngaso benya ba dei ba kan ni ba ka jing don jing ni ki officer te ka peni ba kumnu ka jela kan ya chkhmat gen aba kum kini ki officer ki basic kim tep ba la di ba kadon kan no yo let's see kadon ka miscommunication sap happening ka state transport authority ba ka regional transport authority kata kam dei ka problem singi ki de benya communicate pramaki ngai ba pinchu haras namar ngishim kan kum ka harassment ba ka hypocrite act jong ni ka department ba nakapor ki pentot bek ngatrai pi la i ba la license nam tam ngi la run la don ni license minshwa na RTA mentang la yuna STA enre pat judan ka way ka sniru bangin in run ya ka business jongi da ka basuk musim wala dang ila ya lamba bon ba ki procedures documentations ka bagi don kam ngaso pelai ba license na minshwa kam judan ra kita ki hardly in one inspection rementatang within 1 or 2 months arsin inspection tilawan toy kata maybe kare formality say na pediang astenan report lada ki check adu kat ni yang ni beli ki check nang ki kuai namar ba minshwa ru ngala de ong bagi don ki unlicensed taxi aggregator ibo operate kam ka license bang remind ye ki ba ki dei ban follow as per the rules kumbakila bangala ong ketika rules 318 dia mentapa ngasu pelaba yi don ni license kat no hidang note ban charge ngi ba i violate sa kanya haba mentang-tang orang pen iyo yang awang na pisu kunta le chakot te la challenge pa do kata ta tingi ru haban berkat ke ibn le te abri kata ngasu si ba banga sngo ba ngapai ke hak bede ba jela bon sin hi kibru ki baya kalimpi ka badai baya ka kum ka hok kum ka daka jinte bru tu blay nisha punish nisha le ben re ki bru ki bom baya klem ka an ki baya illegal ngai kum ba ki yo they are getting reward re yangi part who's doing the right thing are being penalized or are being punished intimidated or we are being harassed nishim yakani ba harass ka department tengah slow kum ki startup ani ka jilangi tu jingkerman ba especially the don kumini officer ni ibam sutu ekeke bat ba pen ibor ba isngu ba ibat yakani ka DTO kum ba ka ade ka yeng ka sem ju i bi le don bot nga snow de balong te matrai ka government ba pan pet ya kum gini ki officer mar kini ki officer la bu khnang ban pet ya ka bah ka miat jungi ki nong chong snong but matrai ki tip ba ka tulap ru ka de ban isiu da ka bisa jong pa ba kam de ban behave to ka jung behave jung i mentan ka balong very rowdy ka balong unprofessional but matrai ka nim suit re ya officer bun le to ka friend ru kile chakot e kran chakot in sia pe long arrogant ba te matrai ka minister ba de ban pet ya transport ni da ban shim lada bam shim rang ka benta ngiru kon samla ngi ha ban se ban ya jingsha samram ji ka de bangin pek ya ka kam ka bangin kwa ban le rementang sa foot haki let na ko we department way officer mantan impois ka ma shakut ete kata ka man ka ege ka to ni tangta hi kerman ba ma kala ni ka administration kala ni sakap ampet kanlong genuine ha ka ba penuh menyerap dan facilitate bagi entrepreneurs yang kami kajela. So kelak bagi bakane namar ba ngimpoi berkat ba ginsha charge kala mangi rate of feedback unlicensed taxi aggregator kumbatep ni dona RTI ru ba kum ka rapido kam don re ya ka license re maki ki ya de juta ang em juta ba pendik juta re ngi badan ya license ka tang ginsha charge kala kabalong questionable and fine pet ha la syukuran kendia by day but the pet ki IT startup IT company ni jela ngi tang long ba ngidang long ba da kene tang long ba ka by day ba ne re menta pet ka jung sa pentot jongi ki IT startup
Te yo let's say fila ban yo kumnum fi klan pe kum hakabai last month something ki court consultations na banta ba kasaka kadan jingpu pemi yo mobility aggregator te kat kum ka jingpe jingi te ngatrai kasarkar kan puak ba ki startup kin mi nama kat kum ka kam ka ki peni te ikum ba ki puak punya competition ki puak ban bangin shutdown no mangi kum ki young entrepreneurs yang kena jela ba persyang ban yang hala kerja rei ni mentale ka along bi whole day struggle le ade bi ba department ki officer ba ki an ki kanon rei ni juya ban tre hak ha dei ba kena kam te maslo ba ka government transport minister ru ye sa ban ya yu hi in sia perkhat i lan rei jingshang i kwa ban ma ngin focus be ka kam la kwa ban le rementangi haban pois syakut ngin pois sya tip yung pois rock ngin tip ka pa te ka por kan sabatay ndai ka jing sya nyon jingi kumni te ka reflect ba ka government ayu ka dan hakni ka ajala jingi kata ke ngaru su yu ba ladeki ong ban serenda ya ka license te yo le si ngaru su ha pa ban namar maybe mom ka department reban pa serenda ya ka permit ya apa kini ki samla jungi kam jam kila awan kila dayhar kila yo ka permit menta kila kamai so mensema kamai da ka kila si ka revenue ka state ngri yakiru pipa pa serenda dia namtep ni di tio kumno ini di tio kum kanega city in writing ipa engi ban serenda to ya lesi yong ba kadai ba ngila don menta ka license na SQ ni suto kata tang ba kata ka di ka province yung fee banyak solve pra department nak STA baka RTA believe involved yang itu gitu pila orang kita ki dari pihak banlek ki license lek ta permit sign ki agreement lapan biang lo sedang P1 inspection nak by day baka office everything lapan biang lo believe itu lihat yang itu by day baka tar ki lakhat yang ini ngilalek ngilapan pa ro ndai tamangin mapidan so arngut ki aggregator even makir ki lapan pa kumju mangin lapan pa kumju ba kani ka along with direct threat na benta kini ki IT startup kadang te ha baningkong do ai menta kita ki yo jitip nam kita ki syak na yang mata sunda ha kataru ka is a big question no namar ba ngala phone na mga don contact baki mo fi poem kani ka kon ki yong am poira te ka phala ba blish at target tang ka Jets 24/7 namar maki kim poy te ngatra ngi target ba ngamtem nakadayo tamba to nilai bisa berkat ki isim jam insim na miskma Hey, up, ruko. Shwaba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo Iperti yang tau ki Iwan em ko wi ko prom ko au khanai phi Ivanไปคอนแบมกว่าอะไรสกอมั้งคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทอย่างกินหลักพา บนเส้นกิบรุงจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่หยอกพยได้กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สู้ยากระมอต่อระบนรายกระเต็มเอเทียร์ดีพี่ก็กองกันนะอยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ตะวันแอมยาวฮะแม่สเตลงามสร้างเกี่ยวกับเก่า Dah minum pedih yang pergi ke kuat ulai ni training ke boleh benai ni mata bau cina bau sains suruh. Ngak kuat amal lai. Tang hikai ni suruh ya gini perlok dewa wong. Hikai gua nongkong daga sampel desain gua ar dah hikai daga desain mana je ya kan ya sampel desain. Segini ke cek tu ram musor ke arma. Kampung dah terang laduk mesin dia sikit dah kamu kuat.